Lutwa dano wa watini ngono ya abi boko story mo timmego mo madit kilwoni grandma onywalo nyare onywalo latine so dana dek mati lok pige mego madit tiki makilwoni grandma ni ka ongolo gweno no ngolo bur gweno achel tedo bur gweno achel bayo piani no en pe ki fridge pian en no agulu ma en tedo ke gweno ne ni no tidi chwe en bayo bur gweno mo achel yo ay nyare neno ni manyuti kara mama ka ke bitedo gweno ki ngolo bur gweno achel ki bayo bur gweno achel ki tedo bat po penyo pingone eno chere ote uchao timo en kit tija cheli ngolo bur gweno achel bayo bur gweno achel ki tedo pingone en ponya latin matitiri ma nyare onywalo enini nyare onywalo latin matiri madong kilwoni granddaughter pamigo madite en dako neno mamane bayo bur gweno achel tedo chu penyo mira wai mam pingo mono ki bayo bur gweno achel yo kage te tedo chu ni an madone aneno mamana no timo be kamero madong grand mam mamegeni so why okay wakono piny con grandma pingo inno ibayo bur gweno achel tedo chi grandma wachi ni an ba lutwa uneno we uno an at gulu nani no tiri pero mo tedo gweno achel lu so an ngolo bur gweno achel abayo bur gweno achel atedo piane kara chani ve fridge pe romo gwakone no gwakone tek so story enini fuonyo wan ningo udo do lok motime enini ti fuonyo wan ningo nen eoni dong dano me generation adek kar pa mego gi madito karo kar pa mego matidi ko beri dong tie on play la tena te kete nywalene but remember 3 generation now ngoma tie katime jo kano tie kenyo ni mier timo biachara pepi dano weng biachara tie pi dano magiromo timo biachara dak gino mo ken ma in yero iromo timo ne ci loko kuoni biachara pe yot ke bedi mwaka dek mo mano pe weko ti timo gina chelli ka jami wi chako yope wi chako loke ke bi chako neno magoba mo en gina piere tek Pecher i bidi net ni piani neno dano mo kaya ti timo ne anti jo kena magiti biachara gi wachi ni gini tek mada pama biachara we pe be tema pe yot bat pe ki ki yeba pe gi weko no giti timo ne cha weng so gi mier ni gi bal chuin inno chi de beto mot pe ngeri pe yot but cheri di chini mwanga dek mo ma pe ki ye chi chako nyano chene because ena impuri chera ye ni bi chako wilo jemi mo i wilo table i wilo chwan i wilo ngagi i wilo ngo churia gi meteru koni wilo ngogi enini jemi eni wen be spending chente me wek chene eni gu chak du no ri kong Americans get entertaining failures but Chinese pe get entertaining failures Chinese gi mier team chi succeed kape out Americans gromo in pumping chente i con biachar and kirpe making profit mwaka big mwaka pa mwaka piera de no fugiti timone so eoni geno merwano nge the longer geno money you take in doing it and the challenges may take it the better the result will come. Joke when mo go be go chat and be achara and ngeni go be taking also the long way and the hard way ma in iberuka going through ni. Domir wanio neural encoding iromo fixing we ni walo mindset wani ka ini cerka guru mat ingeo ni maliet ka ngolo chi gini let en kit enoni be kai cer biachara kai cer ma kai porro ma chiel ma pino teke kan ni mo da ngar mo cer tem kong so en idok carefully because ingeo kiti porro kede ki ye wano kan watem biachara mo por ye pat po angot puda titimone umer ka spending chente para wangani no ma chiel le bi chako realizing chente chako dugu chen ngat mo bela duo mo taka le bon ker seat belt ne kan mo yoke uyoke kila wore mo go kore loko wiyo kina tam kere so teko donyo mutaka ngiyo ni seat belt kara pierde na machiel mir keto
Mapat kede eoni umero ng'e ni jo kene tie mag chiemo marach adada. So chiemo marachi ka in ichere od yath ci doctor wacho ni in dong ba idong dwe achiel kan mi living because of chami. Unyo idong mwaka achiel kan mi kwo pien ni chiemo marach. Tam kong kira ngare en wiyo tam kede. Uchaka wai no. Pada mero yi cham yo marach kede. Tuki lako wi chot. So, di chidong ki an. Pay discouraging dano biashara, dano cheru temu, yan kira matitiri ni, romo loko kwa, watiyu, iyo mabeda, mpore, pere tek. You cannot pour from an empty cup. You have to have something ka iromo pouring, but yo kene. Dano mo kene giromo benefiting ki but in no kong in making sure ni you okay. Financially you're okay, when you're spiritually you're okay, then you can pour to the rest of the other people. Obedience is better than sacrifice. Yeah? So many ki woro wek nino ni ubet mapol ilobo kany meno gin mapire tek. Yeah? Yeah. One of the prayers my own praying, Eni, may God increase in you a clean heart, a good heart. Mem loving dano. It is very good. Because the world is full of negativity, and if there is any single most important thing we can do to people is to bless them, to love them, to show them kindness. Amen.